o le Kristeni, o le telefono ia o le Mutfafoe, le whio le ofisini mai pulenga, e whaatono tamusanga. Ia mātou te whaatalo whaatoi o tō ia manautu mamalo le tai au, ma lo le soifo manuia, ma lo folau se tātou watunuku le nei mai tau. Ia e manato le nei whaatatan loanga ia o le whiwhalau do atu le ia o le whamemoe tātou la pisa moa, tu sa i o lana tamusanga, ia o lo fofua i le vēso mua, ia o whaimoina o le lakapi challenge. Ia mo le sifia fo le malu se tātou tunuku ia o le nei tamusanga ia sa whapena ona amatalia i le tosanga e luafe o tasi. Ia pita i ono tulanga i COVID-19. Ia sa le whaiona to le whatamuina mo tolo poina ma le tosanga. Sa fofua e whatino e masina o me le tosanga. Ia pita i sa whengai se tātou tunuku ma poloka fo e tātou whenga mano. Ia o le sato e tolo poina i whamemoe. Ia ma le ua ai se whinangano i le ofisini mai pulenga. Ina ia whaowina le tamusanga. Ma o le vēsa fōu la leo wa fōfua e amatari ai. O le tamusanga ia e wha ia tātou au. Ua whapena ona whiwhilia i le tātou high performance. Ina ia mawhai e ona whatinina le tamusanga. O le suna titi o le tamusanga le tosanga ia sa ia i le whinangalo o le ofisini mai pulenga. Ina ia tātou longa sia ma whenga whawae a le whanawhatono longa lalangi ia pōrua raki. Ia le lau whatini ina tātou tamisanga le e lua ia tātou au i lano lusu tolu to sanga ia mai tātou to lima o agent whenga whata alo e lua fo i tātou au i lano le lusu to sanga ia o le whangasoronga la tamisanga ta alo whatasi uma ia tātou au ne e wha ia o na whaawawa ilo tātou tamisanga. O le tamisanga momua e fofua e amata le asarudu o le vaiaso momua. O le fofua e whaatineina le tātou malata alo le pipa. I le tūlai tasi, o le awhapenata alo i manono mo polu. O le tūlai tolu, ia la whapenata alo i a polima masawa. Ia o na manolola i o tamisanga to e whaawau tūlai sa sifuma valu. O i ulai o le asangafua. Ia o le ata aloi e manono mo savai ia ma polima ma polu. O le tamisanga muli ia o le whatinaina le nasa lusu mo le tolu o iulai o le astona. O le whapena o le ta aloi e savai ma polu ia manono ma polima. O le ngā ato le tamisanga ia o morsifia ko se tātou tunu. Ia o ilapi uma sa whangasoro la to tamisanga ia sa awai tu le tātou whaiaonga ia populenga fo il tātou au le manma Samoa, ia whapema le tātou au le tunia man Samoa. Ia le Samoa whaiona whiwhi ia mai ang whanau ni ua papenao na sawhanga ia mo le tātou tamisanga ua whoina le vēso mua. Ia o le nganga ia mai ale tamisanga, ia ua whaiona whini mai ia tātou au le lusu toto sanga. O le fofua malanga mo le tamisanga e whaatinoina i tono fiti o whainoina no Pacific Rugby Cup ia amatare le whaingo o kuso ia o na whaawa o tula i a September ia o le tātou tunia man Samoa po le tātou au lalo lusu to sang ia o le fofuanga e malanga i le lato ta alonga matonga i whaatino le masino September o le angangalana le whaatino le tātou tamisanga ina i mwhaina whiri mai ia tātou au ne rua ia o na sa whangatura i tātou tamisanga te tele ia o lo whaasāni mai i masina o kuso ia man masina o September ia o le whatinaina se tamisanga tamaitai ia o no le ua mai o na whiwhiria ia alo tamaitai veo se tātou tunuku ia le o sa whangatu i tātou au le mansina ia o lo o toro apine i New Zealand ia mo le whaamamo i tātou tamisanga o le Oceania Championship o le whaatinaina i le whaimawaiaso. Ia pe o le angangana o le malaua to le tātou ofisa. Ia se ia whio mai tātou ai no tusala. Ia se i whakaloa te kore nei tamisanga. Ia e whapena o le whaatinaina i aso tolu o la pena o tola rawina. O tamisanga ia o lo whaipaangai tātou la pisa moa.
ia ma tātou kompania le Yasaki Kisuna Trust, ia whapea ma tātou kompania le Vodafone. O le tātou kompania le TV Tolu, ia lea ua tuina atu iai le pueino tamisanga, ia ma le a whasalau ina tusao. Ia i taimi ma aso whapena na whaalau loa atu, ia mawale no fosi le fia o se tātou tunu. Ia alo ma whaatasi e toi ma le sunga ia se Yuli, Salesa, ia o le whaatono tamisanga. Ia o le atu i mo sasanu anga, tu sa nisi vaenga fi whaapuna. Ia wale no fosi le fia, ia o le tātou tunu, ia le whaamoi le tātou tamisanga o Roma. Nā whaftai, sewan. Ia, pia na sewan o le tamisanga lea se sa matame le Buffalo School, le toi whao tamisanga nei, pia na sewan ia. O le sa tafufu e whai ia me, ia ono tūlanga le COVID, ia o mua toi vei mei tuata tamisanga. Ia o le awara le mua whao mua tamisanga, ia o le Toto Ofidi o le Junior Manu Samoa, ia ma le Manu Masano, ia o ia tamisanga, ia o fufu e a i tato awia ia Augusto, ia September, ia use te whakapoto e se manu i whafsi tato vaina. Ia tāla tūna manoa i mōni visimi, tau whai tūna tātou no lau e tari natu. Whafsi e tūna mo tātou wasu, wala tōki e tātou tāmusa, pe e fōko ia le, paro ma tu fo ia so e wa tu e tātou tāmusa mani o le apta ma ia so whaki. Ia, ma whaftai, ia pēa tau whakapula tutulanga i le ia tātou ngalo whatasima, ma ia tātou usta ia whenga whawai o tāmusanga o whatinui nei e tito ale whulpatono tālonga na langi. Mo si fia le manusi tātou, ia o le tāmusanga le malanga i le tātou manua. E whapea umana whatinuina. Nā o le lima aso mano loai, te alo li stalo. Tala e lua hui bai ase whatinua tāmusanga manua. Ia peo le ngangana o le tātou pulenga. Ina ia amata o na whamasani ia tamtaan. I tūlanga lea wapeo masani ia tātou lasto na ia lastalo. Ia ai tātou musi ilo i tāmusanga whape. Ia tau te atu tātou no ngātono vaiaso. Amatanga vaiaso. Ia malwha inga vaiaso. Ia peo le ngangana na e sto whai le ofisiri matpulenga. Ina ia tātou whatata i fo i tūlanga lea. Ina ia whai una masani fo ia tamtaan. I le tūlanga i whatinino tālo. Ok, ala tūna mai pere pūlenga o tātou au ia wha. Ia, ma whaftai i tūsai o pūlenga, ia o pūlenga o tātou au o le manumā. Ia o tātou le wawaiga ina e awhiwa. Ia le tātou au a polima ma manono. O le whea ota iulo le au a polima, ia o le sunga marilo. Potu le awasa. Ia o le whaiaonga o le tātou au manono. Ia o le sunga ia tuilangi lea Alessandra Tuilangi. Ia o ila ua nei. Ia o ila ua nei o whaiaonga lango. O le tātou au le manuma. Ia o whaiaonga ta iluai. Ia le whiunga ia tuku i wāo. Saumani ia whaese i le tātou au le manuma. Ia e ngaluela ia tuku i wāo. Ia e ngalue umai aune e lua. Ia whaiaonga ta iulu ia mailo ma tuilangi. Ia pēna na whailo atu. Ia o le tātou au polu musawai. Ia o le au polu. Ia o le tātou ilano lusu to sanga. O whaiaonga ta iulu o le tātou au polu. Ia o le sunga pispa aufo. O ia leo le whaiaonga lango o le tātou tuni manu Samoa. Ia o le tātou au savai. Ia o le whaiaonga ta iulu o ile whetarenga ia matamua tuni a Salima. O ia fo ia le whaiaonga lango o le tātou au le tuni manu Samoa. O le whaianga ulu o tātou tuni manu Samoa, ia o le whionga le alori, ia ngana mana, Rudolf Moors, ia e ngā lue whaatasi la, ia pūlenga o tātou au nei e rua. Ina ia tu whaatasi, ia tātou au, ia o sunga i te malanga. Ia o whainu le James Awai, ne ua tō fie
vea ma te malanga o tātou au le tuni manu Samoa. Ia le soa e whimaono laifa pitise. Ia le ua te malanga i le tātou au le aporima ma manono ia pape ma tātou au le manu ma Samoa. Hey, Siongi, le wa mal kare le milia le okol maliu ya aliki. Mama, kiro ere ko mika. O free go de me. Oh yeah. Yo mama. Papa ngo pia aliki me uma. Senga lo kangwa o mire balu o. Pai o fa ko mopsi. Au ngo am su. Fa fenga I doanga mesa. Ora makakaro ngo am si o le keshi ole aliki. Talofa aliki sana mai. Kokore chiki kele. Vini Mailoa é nome Stongi, Aliki Wholesale. Kids find any opportunity to smile, and when they smile, so do we. At Colgate, we want every child in Samoa smiling. To all mums out there, encourage good brushing habits early on. It only takes you 2 minutes to teach your child how to brush twice a day for strong, healthy teeth. Come on, mums, it's you first. Start a healthy habit with Colgate today. Brush, brush.